As what's happening in Nigeria and Kenya. Iyo murebye biba muri Nigeria no muri Kenya, they will apply that energy in a negative direction. Murasanga urubyiruko abasore imbaraga zabo bazikoresha gusenya ibyubatswe. And one of the things I commend Rwanda for is that you have deliberately been harnessing the energy of your youth and channeling them towards development. And look at the result. Kimwe mu bintu nshimira igihugu cyanyu cy'u Rwanda nuko u Rwanda rwamenye gufata imbaraga z'urubyiruko bakazerekeza mu bikorwa by'iterambere no gukora no kubaka igihugu. Uyu munsi niyo mpamvu mufite igihugu kimeze gutya. How you add value. Uko niko wongera agaciro. So when the man is now taken from discipleship and purpose discovery, how did I discover my purpose? Iyo umuntu avuye kugutozwa akajya ku rwego rwa gatatu rwo kumenya intego y'ubuzima bwe, reka mbeho urugero rwanjye. I was reading the book of Nehemiah. Yewe namenye intego y'ubuzima bwanjye nsomye igitabo cya Nehemiya. In the morning. Kandi hari mu gitondo nsoma Nehemiya. And suddenly I got to about chapter 8. Ngeze ku gice cya 8 cya Nehemiya. I had an experience. Hari ikintu cyambayeho. A visitation. Naragenderewe. And the Lord said to me, Imana irambwira, you are a Nehemiah. Ngo uri Nehemiya. Even though you are in America, ibintu wubaka nubwo uri hano muri Amerika, a season will come hari igihe kije when you will leave America uzasiga Amerika inyuma and go back to Africa. Ugasubira muri Afrika. As Nehemiah left nkuko Nehemiya yavuye the palace mu nzu y'umwami and went to the broken wall of Jerusalem, agasubira I Yerusalemu hasenyutse. every man umuntu wese must discover agomba kumenya the word of God ijambo ry'Imana that guides your life. riyobora ubuzima bwe ku giti cye. John was asked, Yohana yarabajijwe, who are you? Ngo urinde? Are you Elijah? Uri Eliya? He said no. Aravuga ati, are you a prophet? Yaramubajije ati suri umuhanuzi. Some of us would have printed a business card and say, okay, yes, I'm a prophet. Hari abahanuzi asohora business card cyangwa se carte de visite ati ndi umuhanuzi. I'm not a prophet. Aravuga ati si ndi umuhanuzi. So who are you? Arangije amaze se highest level as early as possible. Sunika abana bawe ku rwego rwo hejuru rushoboka kandi ubikore hakiri kare. Report has shown ubushakashatsi bwagaragaje ko Israeli has the highest percentage of mature adults in the world. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Israeli ari cyo gihugu gifite abaturage bakuze cyane mu mitekerereze yabo. What does that mean? Bisobanuye iki? People not only are mature in character, abantu bakuze mu myifatire, who have discovered purpose, abantu basobanukiwe intego y'ubuzima bwabo, who have the dominion mentality to engage in life. Abantu bafite umwuka wo gutegeka mu buzima. How do they do that? Babigenza bate? When you are at the age of 16, iyo ufite imyaka 16 umwana w'umuyahudi in a Jewish community, aho baba batuye nk'abayahudi, you must be able to defend yourself. Ku myaka 16 umwana w'umuyahudi aba afite ubushobozi bwo guhagarara mu bantu akisobanura. I think I'm almost up now, right? Igiye kiraturanyije. Who is my timer? IREMBO RYERA TV. IREMBO RYERA TV. Nyuma y'imyaka 5, Zion Temple, we love you. Zion Temple turabakunda. And we are very, very excited about what God is doing here. Kandi turanezerewe cyane kubona ibintu Imana iri gukora hano. And I can tell you that the INT family is completely supportive and committed to do everything we can to help you achieve
your dreams and visions. reka mbabwire ngo umuryango wa INT, ishuri ryacu rya INT ryiyemeje gukomeza gukorana namwe no kubashyigikira kugera ku byo mushaka kugeraho byose. Mwebwe muzatubwire gusa. Hallelujah. Hallelujah. Now, ntabwo irwanwa n'umuntu ku giti cye. and one of the weaknesses of the church is lack of knowledge of systems. Kandi kimwe mu bibazo itorero rigira nuko ritamenya systeme. Itorero ntiryubaka systeme, ntirinakorera muri systeme. The church believes that everything will be solved by miracle. Itorero ryizera ko ibintu byose bizasobanurwa n'ibitangaza Let me n'umwuka tell you wera. today that system is another form of miracle. Ariko reka ngubwire ngo systeme ni ikindi gitangaza Imana igikora. There is a need for intercessory prayer. Yego dukeneye ko abinginzi basenga. But there's also a serious need for systematic intervention. Ariko nanone hakenewe systeme yateguwe neza, nubwo yaba isa nkaho itari mu mwuka ariko yateguwe kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. So while some people are in the room praying, mu gihe rero abinginzi bari mu cyumba binginga, there must be another group in another room agomba designing kuba hari n'abandi systems. bicaye mu cyumba barimo kwandika bategura ibizakorwa mu myaka iri imbere, ubwo abandi binginga abandi bategure. Are you able to open it? Mwabashije kubifungura? There are really two topics I want to touch on today. Hari inyigisho ebyiri nshaka ko tuganiraho uyu munsi. I want to discuss a little bit more. I started it last night, Ninjoro inyigisho nazihereyeho, and I want to make sure I don't leave Kigali without completing it. uyu munsi ndashaka ko narangiza inyigisho natangiriyeho nimugoroba. Sinshaka gutaha ngo mve Kigali ntarangije ibintu byose nateguye kubaganiriza. What is God's original plan for the family? Imana ifite uwuhe mugambi ku miryango? Did it function? Byakoze? Did I save it? Nabishyizeho neza? Well, this is time to now pray the spiritual intervention. Aha rero hageze dukeneye abinginzi noneho. Even I came here okay, but suddenly my voice started to change. Have you noticed that? Naje meze neza ariko nijwi ryenye nduva ritameze neza. Mwabyumvise? Praise the Lord. Imana ishimwe. Or can you do this? Can you do it? Would you know what to do? So I want to do nations. Kubakirwaho ibihugu. So if the family is wrong, the nation will be wrong. Iyo umuryango urwaye igihugu kirarwara. Praise the Lord. Imana ishimwe. Yesterday, Ejo I showed you the 4 steps to building a modern man. Ejo naberetse inzego enye umuntu agomba kunyuramo kugira ngo yubake umuntu ushyitse. God said, let us make a man in our image. Murabyibuka ko Imana yavuze ngo reka tureme umuntu I'm going to make ishusho a yacu. profound statement here. Hari ijambo nshaka kubabwira rikomeye muryitondere. Get the man right. When you get the man right, you will get the family right, you will get the community right, you will get your nation right. Imana yaravuze ngo tureme umuntu, tureme umugabo mu ishusho yacu. Muzi icyo bivuze? Ngo umugabo naba muzima, umuryango uzaba muzima, agace atuyemo kazaba kazima, igihugu kizaba kizima, itorero rizaba rizima, nibihera ku mugabo muzima. I know the feminists will react. Ndabizi ko abaharanira uburenganzira bw'abagore bashobora But let kutabyishimira. me tell you that feminism is one of the agenda of the enemy.
ariko reka mbabwire ngo guharanira uburenganzira bw'abagore turimo kubona uyu munsi ahanini satani abyihisha inyuma. He said, let us make a man in our image. Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo tureme umuntu, tureme umugabo mu ishusho And in yacu, our likeness. uwo mugabo azase So natwe. when you finish making a man in God's image and likeness, Iyo umugabo amaze kuremwa mu ishusho y'Imana, he will influence his environment the right way. icyo gihe aho ari hose ahashyira ku murongo mwiza nk'uko Imana ibyifuza. He will become a nurturer Uwo mugabo ararera, of not just people, ntabwo arera abantu gusa, but the environment. arera n'ahari n'ibimukikije byose. And no woman will protest against a nurturing man Kandi nta mugore warwanya umugabo umwitaho, that adds value. kuko umugabo wita ku mugore yongera agaciro ku Not the mugore, one that destroys. ntabwo ari wa mugabo usenya umugore Ladies, we. can I hear amen to that? Abadasibyo Is it not true? sibyo. So God said, let us make man in our image and our likeness. Imana yaravuze ngo tureme umugabo mu ishusho yacu ase natwe. Now, if you look at Genesis chapter 3, Iyo urebye mu Itangiriro 3, there are three things that God gave us. Three things. hari ibintu bitatu Imana yaduhaye, And he gave us to them in their raw state. yabihaye abantu bitaracishwa mu ruganda. Yaduhaye ibintu bitatu bikiri uko byaremwe bitaracishwa mu ruganda. Number one, Icya mbere, he gave us human beings. yaduhaye abantu, Let us make man. reka tureme abantu. Number two, Cya kabiri, he gave us natural resources. yaduhaye ubutunzi bwa kimeza. And number three, Icya gatatu, he gave us time. yaduhaye igihe, umwanya, Human resource, ubushobozi bw'abantu, natural resource, abantu, ubutunzi bwa kimeza time. n'igihe. Every nation Igihugu cyose, either develops haba mu bihugu biteye or imbere underdevelops cyangwa bitaratera by imbere, how they add value to these three things. byose bifite ibyo bintu bitatu, ariko bitera imbere bitewe n'uko biha agaciro ibi bintu bitatu. If you add value to the human resource Nuha agaciro abantu and ufite, add value to your natural resource ugaha agaciro and ubutunzi bwa make kimeza, effective use of time, ugakoresha neza amasaha yawe 24, you will develop. uzatera imbere. But if you waste your human resource, Ariko nutamenya gukoresha neza you abantu waste your bawe, natural resource, ntuha agaciro ubutunzi Imana yaguhaye mu and butaka, waste time dancing all day, ugata umwanya wawe wirirwa ubyina. I'm not saying that dancing is not good, Ntago navuze ngo kubyina but ni bibi, everything must be done in moderation. ariko ibintu byose bigomba gukorwa mu gihe cyabigenewe. So let me ask you, Reka how mbabazi, is Africa managing those three resources? ambabazi, Afrika ikoresha ite ibyo bintu bitatu Imana yayihaye? Okay, let me bring it to you. Oya, reka mbyoroshye How are nze kuri you wowe. managing those three resources? Reka manuke kuri wowe, ibyo bintu bitatu wowe ku giti cyawe ubikoresha ute? That summarizes why you are where you are. Uko ukoresha ibyo bintu bitatu nirwo rwego ugezeho So God said rw'iterambere. to add value to the human resource, Imana yaravuze ngo mwongere agaciro take them abantu, from that raw state, mubavane aho badafite ikintu the na kimwe state bazi, of decadence and bondage. hahandi babohewe, Put my word and my life in them. mubashyiremo ijambo ryanjye n'ubugingo bwanjye muri bo. That's deliverance. Barabohoka, urwego rwa mbere rwo kubohoka. Then when the man gets my life and my word, Umuntu namara kwakira ijambo ryanjye akabohoka, something comes alive. hari ikintu kizuka muri we, The spirit of dominion is deposited in him. muri we And he said, nurture that. hahita haza imbuto yo gutegeka. Iyo mbuto uyirere. Please go back, Subira inyuma, go to
the first slide. subira kuri slide ya mbere cyangwa ya kabiri. Walk with me. Okay, go. Tugendane, subira inyuma. Next slide. Next slide. Yes, stay there. So, if you bring a man through those 4 levels of deliverance, a bondage is the raw state. Is the raw state. Urwego rwo kubohwa aha hasi handitse bondage ni igihe umuntu aba kiboshywe aha h'umukara, ariko urwego rwa mbere ni igihe umuntu aba amaze kubohoka, ni deliverance. Iyo umuntu amaze kwakira ijambo ry'Imana akabohoka, ni rwo rwego rwa mbere. Discipleship is bringing him to the image of Christ. Urwego rwa kabiri ni igihe utoza umuntu gusa na Kristo. So what are we doing here? Reka mbabaze, turimo turakora iki hano? Value addition to the raw man. Aha turimo turongera agaciro k'umuntu. We are processing the raw man. Wa muntu turimo kumucira mu ruganda. What is the purpose of the family? Umuryango umaze iki? It's a human processing center. Umuryango ni uruganda abantu bajya gutyazwamo bakavamo ari abantu bazima. After discipleship, iyo abantu bamaze gutozwa, you have raised them uba wabazamuye ku rundi rwego, in the image of God. barasa n'Imana. Where does that take place? Ibyo bibera he? At the family altar. Bibera ku gicaniro cy'umuryango. Morning by morning, buri munsi mu he gitondo, wakes me up buri munsi to give me arambyutsa, the tongue of the learned. arangaburira akampa ijambo buri munsi, akampa icyo kuvuga gikwiye, That I may know how to speak. kugira ngo menye uko mvuga A ibikwiye. family that does not have a regular morning altar, that's where transformation takes place. Umuryango utagira igicaniro buri munsi uhuriraho, haba mu gitondo haba amasaha mushyizeho, ariko mugahura buri munsi gusenga, uwo muryango nta mpinduka ugira. Umuryango uba ukeneye igicaniro So when you don't have a uhuriraho. family altar, Igicaniro cy'umuryango. you're denying your children Iyo udafite igicaniro cy'umuryango, an opportunity for them to interact with God. uba urimo kubuza abana bawe amahirwe yo kumenya Imana no kuganira nayo. How do you do that? Ubigenza ute? You say, okay, normally in my family, we read a book. Hari abari hano bavuga ngo twebwe dusoma We're going igitabo. to study the book of John. Hari abavuga ngo turi bwige Gospel of igitabo John. cya Yohana. And then we will start from chapter 1. Dutangiriye kuri Yohana igice cya mbere. Today, let's read the first 10 verses. Tukavuga ngo uyu munsi dusome imirongo When 10. we finish reading, Nituyirangiza you ask everybody, ukabaza buri mwana, what did you learn from it? wize iki muri iki cyanditswe? Look at that scripture. Tell me, what did you learn Dusomye from imirongo it? 10 Yohana wa mbere, uwakuyemo iki? What are you doing? Urimo urakora iki? You're forcing them to engage God. Once they engage the world, they have engaged God. Uzi icyo urimo urakora? Urimo gutoza abana bawe kuganira n'Imana, kuko iyo batinze mu ijambo baba binjiye mu isi y'umwuka bakaganira n'Imana. You'll be amazed what some of them will say. Uzatangazwa no kumva ibintu abana bawe bazavuga nubabaza ibyo And we basomye. require that everybody must have a notebook. Kandi jewe nakugira inama yuko buri mwana agira agakaye yandikamo ibyo yumvise. Whatever you have read, we write it down. Ibyo dusomye tubyandike. When we finish the book of John Niturangi- chapter, we nitu- move to another book. Niturangiza Yohana dusome ikindi We gitabo. may go to Genesis. Dushobora kujya mu itangiriro. The same model. Dushobora We'll gusoma. read some verses. We Dusoma don't imirongo. rush. We don't rush. Ntitwihute. When you read, you said, okay, Tugasoma. from what you have read, Tukavuga ngo ese ibyo mumaze gusoma how did you understand that? wabyumvise ute? They may say foolish things. Hari nubwo bavuga ibintu bidafite umutwe Please n'amaguru, don't correct. Just ariko listen to them. ntukabakosore, ujye ubumva, banza ubumve. God is dealing with them at their level. Imana iri kubaganiriza ku rwego rwabo Don't nk'abana. suddenly become the apostle. Ntuhinduke intumwa mu nzu Everybody yawe sit down. Let me preach. ngo mwicare mbabwirize mu nzu. Oya. You intimidate them. They won't grow. Urimo kubatera ubwoba, ntibazakurira mu ijambo kuko wabatinyishije.
morning by morning, umunsi ku wundi the Lord wakes me up. imana irambyutsa Because I'm unlearned, kubera ko ntize as I spend time with Him, uko ntindana n'imana He gives me the tongue of the ni learned. igenda inyigisha kuvuga. Every one of these things you see me teach Ibi bintu mubona nigisha were given to me in the morning. ni ibintu imana yagiye impa mu gitondo mbyutse gusenga. I've never been to any Bible school. Nta shuri rya Bibiliya nizemo, Never been to any Bible school. nta shuri na rimwe rya Bibiliya nizemo cyangwa rya theology. What you had last night Ibyo mwaraye mwumvise nababwiye nijoro was a revelation that God gave me towards the end of last year. ni ihishurirwa imana yampaye umwaka ushize Where urangira. did He give it to me? Yabimpereye In the morning. mu gitondo nicaye nyumva The morning. mu gitondo. That's how you add value. Uko niko wongera agaciro. So when the man is now taken from discipleship and purpose discovery, how did I discover my purpose? Iyo umuntu avuye ku gutozwa akajya ku rwego rwa gatatu rwo kumenya intego y'ubuzima bwe, reka mbeho urugero rwanjye. I was reading the book of Nehemiah. Yewe namenye intego y'ubuzima bwanjye nsomye igitabo cya Nehemiya. In the morning. Kandi hari mu gitondo nsoma Nehemiya. And suddenly I got to about chapter 8. Ngeze ku gice cya 8 cya Nehemiya, I had an experience. hari ikintu cyambayeho. A visitation. Naragenderewe. And the Lord said to me, Imana irambwira you are a Nehemiah. ngo uri Nehemiya. Even though you are in America, Ibintu wubaka nubwo uri hano muri Amerika, a season will come hari igihe kije when you will leave America uzasiga Amerika inyuma and go back to Africa. ugasubira muri Afrika. As Nehemiah left Nk'uko Nehemiya yavuye the palace mu nzu y'umwami and went to the broken wall of Jerusalem, agasubira i Yerusalemu hasenyutse, every man umuntu wese must discover agomba kumenya the word of God ijambo ry'Imana that guides your life. riyobora ubuzima bwe ku giti cye. John was asked, Yohana yarabajijwe who are you? ngo urinde, Are you Elijah? uri Eliya? He said no. Aravuga ati, Are you a prophet? yaramubajije ati si uri umuhanuzi? Some of us would have printed a business card and say, okay, yes, I'm a prophet. Hari abahanuzi asohora business card He cyangwa said, se carte no, de visite ati ndi I'm not umuhanuzi. a prophet. Aravuga ati si ndi So umuhanuzi. who are you? Arangije amaze se urinde? He says, I am Isaiah chapter 40. Yesaya From 40 verse what? kuva ku murongo wa Is it kangahe? verse 3 or 4? Ngira ngo ni A ku murongo wa voice gatatu. in the wilderness. Yohana yarabajijwe aravuga ngo ndijwi rirangururira mu butayu. Ibyo gusa. What am I talking about here? Ndashaka kuvuga iki? God's original plan Umugambi w'Imana is to raise an ideal man, ni uwo guhagurutsa umuntu not only out of bondage ntave mu kubohwa cyangwa ububata gusa, into enlightenment, ahubwo asobanukirwe, into maturity in character. akure mu myumvire. By the way, when you mature in character, Reka mbabwire, iyo ukuze nk'umuntu mu myitwarire yawe, you become a priest. uhinduka umutambyi. You know God's ways. Umenya inzira z'Imana. You become a priest to your family. Uba umutambyi w'umuryango Even wawe. at your place of work, Ndetse no mu kazi ukora. you can even start morning devotion. Ushatse watangira amasengesho ya mu gitondo ku kazi. Praise the Lord. Imana ishimwe. And when you discover purpose now, Iyo wasobanukiwe intego y'ubuzima bwawe, God knows He can now trust you. Imana ibizi ko yakwizera. Look at this. I don't know, you can quickly show me Isaiah chapter, not Isaiah, Psalm 2 verse 7. Psalm 2 verse 7.
But I want to see the Message Bible. I like the Message Bible. Zaburi kabiri umurongo wa karindwi nimba mwandebera. Can you do that before you go back to my slide? Psalm 2 twanyarukira muri Zaburi kabiri verse karindwi 7. ariko Bibiliya ya the Message. The Message Bible. If it's possible, let me know. If not, I will continue. But do you know what it says? Oh, you have it. You know what it says? Muzi icyo Bibiliya ivuga? Yeah, man of God, you don't have a microphone, but yeah, but let me read it. Listen to what God said in Psalm 2. Yes, read it. Psalm 2 verse 7, Message Bible. Bibiliya ya Message, yes. Oh, okay, they have projected it. No, that's NIV. No, it's not NIV. No, Let me tell you what God said next. Yes. He said, "You are my son, You're my son. and today is your birthday. Today is your birthday. What do you want? What do you want for your birthday? Name it." Name it. Stop. You know, at this point, if I ask you, name it, this is your birthday, name your present, you know what you will say? I want a car. Reka mbasomere mu Kinyarwanda muri Message. Bibiliya iravuga ngo muri Message, ariko ntabwo ari Bibiliya z'Ikinyarwanda, ngo reka nkubwire icyo Imana yavuze. Ngo Imana yaravuze ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ni isabukuru yawe, ni umunsi w'amavuko wawe. Niki ushaka kivuge. Ese wowe umuntu akubajije uyu munsi icyo ushaka wavuga iki? You say, today is your birthday. Ngo uyu munsi ni umunsi w'amavuko wawe. This is a great opportunity. Uyu ni umunsi w'amahirwe adasanzwe kuri wowe. So what do you want? Urashaka iki? But God is smart. Ariko Imana izi He knew ubwenge. if we allow you, Irabizi ko niguha ayo flesh mahirwe. will take over. Irabizi ko umubiri wawe So uri he busaba now gives ibindi. you the choice. What are the choices? Nations as a present, Nation. Imana izi ko What's the other one? continent as a prize, Do you want a nation or do you want a continent? Imana izi neza ko ikubwiye ngo nsaba icyo ushaka uri bugisabire mu mubiri, ugasaba ibyo udakwiye gusaba. Niyo mpamvu ivuga ngo reka ndimite cyangwa se ngabanye ibyo uri bunsabe. Uransaba igihugu cyangwa uransaba umugabane? Nsaba icyo umwuka wo gusaba icyo kamere yawe isaba. Can I tell you the truth? Reka mbabwize ukuri. From what you ask from your birthday, Icyo uri busabe kuri I can anniversary yawe, whether you are still a son or a child. icyo usaba nicyo kitwereka nimba uri umwana ukuze cyangwa ukiri uruhinja. Barbara, sorry to be dragging you. No, it's okay. God said, when you become a son, Imana iravuga ngo nuba umwana wanjye, you are no longer a priority. ntabwo ukomeza kwirebaho, God's agenda becomes ahubwo uhita priority. utangira kureba iby'Imana ishaka. All I have to do to know who you are is to sneak in a microphone when you're praying. If I can record your prayers, once I can record it and play it, I will know whether you're a son or a child. Kugira ngo umenye urwego uriho, nimba uri uruhinja cyangwa umwana ukuze, biransaba gufata microphone nkumva amasengesho uri gusenga, ibintu uri gusaba Imana, nibwo namenya urwego uriho. Ibyo usaba Imana nibyo bitubwira urwego ugezeho, nimba uri umwana cyangwa uri uruhinja. Sons ask for nations. Abana bakuze basaba ibihugu. Children ask for things. Abana bato, impinja zisaba ibintu. Which one are you? Uri iki rero? Umaze iminsi usaba iki? So by the time a man, have you noticed that is a transformation? A transformation has occurred from somebody who lived for himself to somebody who now lives for others. Murabona ko habayeho impinduka, umuntu yavuye ku rwego yirebaho ari ku rwego rubaho ubuzima buhesha umugisha abandi. By the way, Pastor Philip,
that is the man that is now qualified to marry. kandi mushumba Philip ibyo avuze nibyo, umuhungu wageze ku rwego rureba abandi niwe uba ukwiye kurongora ubundi. Any man that marries before this transformation, umusore urongora atarahindurwa mu mitekerereze ye ngo agere ku rwego rureba abandi aho kwireba, ntabwo aba akwiye kurongora. will reproduce irresponsible children like him. kuko uwo nguwo azabyara abana badashitse batujuje inshingano nk'uko nawe ari kameze mu mitekerereze ye. Anyway, let me not go there. Reka aho simpajye, aho sinjyayo. We're not supposed to marry until we have attained level 3. Only a man that has found a purpose can marry another person and direct them to discover purpose. Tugomba gushinga urugo cyangwa se kubaka twageze ku rwego rwa gatatu, ari rwo rwego rwo kumenya intego y'ubuzima bwawe icyo Imana yakuremeye. Umuntu utaragera ku rwego rwa gatatu ntakwiye gushaka mugenzi we, ariko uwageze kuri urwo rwego nawe agomba kurongora cyangwa se kurongorwa n'uwasobanukiwe nawe intego y'ubuzima bwe. You go and marry a man that the mother is still giving money, he's still washing his clothes. When you marry such a man, you will continue to murder them. Uragiye urongowe n'umusore ugitunzwe na nyina, ukigaburirwa na nyina, ugifurirwa imyenda y'imbere. Ubwo nawe nakugira umugore we uzakomeza kumurera nk'uko nyina yarakimurera, kuko aracyari uruhinja bitaho. Because he's tall and Ngo handsome. kuko ari muremure kandi ari mwiza cyane, ngo n'umugabo mwiza. Hallelujah. Hallelujah. And then when that man now has dominion, in other words, the man knows purpose, but also have that dominion, lion-hearted spirit with which to pursue it. Urwego rwa kane, wa mugabo yasobanukiwe intego y'ubuzima bwe, ahagaze nk'intare isobanukiwe ko igomba gutegeka ku musozi, afite noneho n'imbaraga zo gukurikirana icyo Imana yamugambiriye kugeraho. When that man marries, Ben uwo musore iyo arongoye, first, it doesn't matter where the wife is. Reka mbabwize ukuri, urwego rwose umugore we yaba ariho nta kibazo. He has gone through that journey. Ariko kuko we nk'umugabo yaciye muri izi nzego enye, He becomes a teacher. ahita asubira inyuma He agatoza will umugore nurture we, the wife akamugaburira, to enlightenment. akamwigisha He ubwenge, will help the wife agafasha umugore we, to discipleship. akamutoza, He will nurture the wife agatoza umugore we, to discover purpose. akamufasha kumenya intego y'ubuzima bwe. True of us? Nibyo cyangwa ndabeshya? What is the man doing? Umugabo ari gukora iki? He's replicating himself. Arimo kwibyara. What did Moses do? Ese niki Mose yakoze? God took Moses through this journey Imana yafashe Mose imunyuza muri iri and then shuri, gave him the nation of Israel. irangije ibona kumuha What did he Isirayeli. do? Yakoze iki? He led Israel Yayoboye out Isirayeli, of bondage ayivana mu through buretwa, discipleship. arayitoza. Get the man right, Umugabo naba muzima, you get the family right. umuryango uzaba muzima, You will get the nation right. igihugu kizaba kizima. Because every weakness in the man, Kuko intege nke zose mu mugabo, every strength in the man imbaraga zose mu mugabo will show up in the family. zizagaragara mu muryango It we, will show up in the community. zizagaragara aho atuye, We replicate ourselves. kuko turibyara. Now, this is my humble opinion. Iki ni igitekerezo cyanjye nciye bugufi. Any nation, Igihugu cyose, any community agace kose, umudugudu wose, that is wise
ufite ubwenge should invest all their resources bagomba gushyira imbaraga zabo mu butunzi in raising the right men. bagomba gushyira imbaraga n'ubutunzi bwabo mu guhagurutsa abagabo bazima. They will raise everybody. Kuko abagabo bazima bahagurutsa abandi bose. Margaret Mead, icyifuzo cyanjye cya mbere, an anthropologist, hari umuntu wize ibintu bya anthropology. you know what she said? Yitwa Margaret Mead. This is a woman, uyu mudamu yaravuze ngo, a woman anthropologist professor. yari umuprofeseri. He says the greatest need aravuga ngo icyifuzo cya in mbere any society muri sosiyete iyo ari yo yose is to find the right role for the young men in that society. yaravuze ngo icyifuzo cya mbere gikomeye sosiyete yagira ngo ni ukubona umwanya ukwiye baterekamo abana babo b'abahungu. He says once you can channel and help them to channel their energy in a positive direction, iyo ubashije gufasha abana b'abahungu gushyira imbaraga zabo ahakwiye, they will use that energy to build the society. bo ubwabo bazakoresha imbaraga zabo bubake But once sosiyete. that energy is not harnessed, ariko iyo imbaraga z'abasore like zidakoreshejwe, as what's happening in Nigeria and Kenya, iyo murebye ibiba muri Nigeria no muri Kenya, they will apply that energy in a negative direction. murasanga urubyiruko abasore imbaraga zabo bazikoresha gusenya ibyubatswe. And one of the things I commend Rwanda for is that you have deliberately been harnessing the energy of your youth and channeling them towards development. And look at the result. kimwe mu bintu nshimira igihugu cyanyu cy'u Rwanda ni uko u Rwanda rwamenye gufata imbaraga z'urubyiruko bakazerekeza mu bikorwa by'iterambere no gukora no kubaka igihugu. uyu munsi niyo mpamvu mufite igihugu kimeze gutya. Let us form the right man. reka twubake umugabo muzima, He will influence the nation. tuzubaka igihugu kizima. That's why we must be careful what we allow in Rwanda. niyo mpamvu u Rwanda rugomba kwitondera ibyo rwemerera kurwinjiramo. You must be careful the value systems you allow. indangagaciro zindi zo hanze zizanwa mu gihugu cyanyu mugomba kuzitondera. In the nation of Israel, igihugu cya Isirayeli, they have what they call gatekeepers. muri Isirayeli bafite abo bita abarinzi b'imiryango, People that sit at the gate cyangwa se abarinzi and b'amarembo, monitor abicara ku marembo who bakareba is coming in, ninde winjiye mu gihugu who cyacu, is going out. ninde usohotse mu gihugu cyacu. Even the cells of the body, the cells of the body, they have the same. They have what they call semi-permeable membrane. niyo urebye ku ruhu rwawe, uruhu rwawe rufite uburyo rwemerera icyuya gusohoka cyangwa se kugira ibindi byakwinjiramo imbere mu ruhu. n'uruhu rwawe rufite amarembo arinda ibyinjira n'ibisohoka. And those membranes, ibyo abarinda uruhu rwawe cyangwa uruhu rwawe, they allow nutrients to enter, uturemangingo nimba ariko natwita, twemerera ibitunga, allow toxic things to go out, twemerera ibitunga umubiri kwinjira. niyo mpamvu mu gihugu cya Isirayeli, Aburahamu, not only was he careful about what Isaac was learning, Aburahamu yitonderaga ibyo Isaka yiga. Abraham paid attention to how Isaac was mentoring Jacob. Aburahamu yitonderaga uburyo Isaka arera Yakobo. And there are some Jewish writings that show that Abraham, when Isaac was misbehaving, trying to bless Esau, Abraham went to Rebekah and said, "My blessing is on Jacob." hari inyandiko z'Ikiyahudi zabonetse
basanze hari ahantu handitse ko Aburahamu ngo kera, ntabwo biri muri Bibiliya, ngo ariko ngo Aburahamu kera ngo iyo yabonaga Isaka yitwara nabi ngo yaramubwiraga ngo nukomeza kwitwara nabi ngo umugisha wawe, umugisha wanjye ntanga ndawushyira kuri Yakobo. That's what gave Rebecca the boldness to say, let the curse be on me, but go to your father. Niyo mpamvu Rebecca yavuze ngo ahubwo umuvumo wanjyaho, ariko Yakobo we genda usingire umugisha wawe. Abraham was not careless about how his grandchildren were being grown. He paid attention and intervened. Aburahamu ntabwo yareze Isaka gusa, yarakomeje yita no kubuzukuru be. Niyo waba uri umusaza cyangwa umukecuru, ntabwo kwita ku rubyaro rwawe bigarukira kuba wabyaye, ahubwo n'abuzukuru bawe ugomba gukurikiranira hafi uko barerwa. And God say, I love Abraham. Imana iravuga ngo Aburahamu ndamukunda. Because not only will he pay attention to how his children are being raised, but even how his grandchildren are being kuko raised. Aburahamu ntabwo arera abana be gusa, n'abuzukuru be abakurikiranira hafi akabatoza inzira zanjye. Some of you, God has a plan to bless you and use you in 3 or 4 generations, but if you don't guide that process, you will lose that blessing. Bamwe muri mwebwe hari imigisha Imana yateguye kubaha, ariko iyo migisha ishingiye ku buryo murera abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nimutitondera igihe murimo uburyo murera abana banyu uyu munsi, iyo migisha ntabwo muzayibona n'ababakomokaho ntibazayibona. And this is very important nowadays that we are sending our children to Canada, US, Europe to go and study. There they will meet a Chinese woman. Ababyeyi benshi uyu munsi turi kohereza abana bacu kujya kwiga muri Amerika, muri Canada, i Burayi, ariko tukabohereza badateguwe. Bagera muri ibyo bihugu bagahura n'Abashinwa, abahungu banyu bazahura n'abakobwa b'Abashinwa, nibahura nabo bizagenda bite? But what do they know about family covenant that will guide them to make sure that high does not go into something else? Niki murimo kwigisha abana banyu kugira ngo nibagera hanze bagahura n'Abashinwa n'abandi banyamahanga bazabara bati iyo mico iwacu ntikora, iyo mivugire iwacu ntikora, iyo myitwarire iwacu ntikora? Akavuga ati jyewe ndahagarara kuri gakondo y'iwacu, ndahagarara ku byo natojwe. Murimo kubikora cyangwa muri gusunika abana banyu mu mahanga gusa nta mpamba mubahaye? Right now we are losing many of our children. Turimo gutakaza abahungu n'abakobwa twohereza i Burayi. They go there and they become lost. Bagerayo bagahita batakara, bakazimira. Because there's no internal chain. Chain of conviction. Chain of covenant. Chain of righteousness. Ntabwo bafite gukiranuka muri bo, nta bitekerezo bafite muri bo, nta bintu twabashizemo, nta mahame twabubatsemo. Bagera hanze bakazimira, umwana wawe ukamuyoberwa wongeye kumubona. We live in a very dangerous times. Turi mu bihe by'amakuba, turi mu bihe by'akaga kenshi gakomeye. I know at least families now. Uyu munsi hari imiryango nzi. They send their son to Australia. Hari umuryango nzi bohereje umwana wabo w'umuhungu muri Australia. And went to supposedly a big church. Kandi bagenda bari abakristo bo mu itorero rikomeye abo bantu. One of these feel good. You see this feeling, feel. Noneho uwo musore yasengeraga mu itorero ryiza ry'amarangamutima. Murabona izi nsengero zadutse zituma abantu bagira amarangamutima anezerewe, bababwira ibyiza binezeza amarangamutima yabo gusa. And there he met a young lady from Europe. Wa muhungu rero muri rwa rusengero ntavuze izina rituma batangira kwiyumvanamo neza. Now the young man has graduated. Umwana w'umusore yarangije amashuri in medicine. Yize ubuganga. But
husband abandoned everything and went to Europe. He's sitting there doing nothing, just feeling good. ariko ibyo yatojwe byose yabisize iyo muri Afrika iwabo yibera i Burayi yarindagiriye i Burayi nyine mu marangamutima guwe neza ariko yararindagiye. Because those churches are not teaching these fundamentals. Muzi impamvu aya matorero yo hanze ntabwo yigisha ibi bintu by'ibanze twebwe twiga mu matorero yacu, ahubwo banezeza amarangamutima y'abakristo babo gusa. The father called me the other day. He was almost just crying. Ise uwo muhungu yarampamagaye afite agahinda arira. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe. God's desire Icyo Imana ishaka is to build a modern man no kubaka umugabo ushyitse, who can now reproduce himself umugabo wakwibyara in his wife, akibyara mu mugore in we, his children, akibyara mu bana be, the community. akibyara hatuye mu mudugudu we. But the challenge is that many of us are not patient to reach at least level 3. Ariko We're in a rush. abenshi ntitujya twihangana ngo tugere ku rwego rwa gatatu, ahubwo tuba twihuta ugasanga ntidushyitse. We marry too early. Dukora ubukwe hakiri kare hataragera ko dukora And ubukwe, so we reproduce at that level. tugahita tubyarira kuri urwo rwego dushakiyeho, urwego twari tugezeho nirwo twubakiraho. You know, what I have found that maturity is so important. Naje gusanga gukura mu mitekerereze It doesn't- ni ikintu gikomeye cyane. It doesn't just affect your spouse. Uziko gukura It affects everything you touch. uziko gukura bitagira ingaruka kuwo mwubakanye gusa, ahubwo bigira ingaruka ku bintu byose ukoraho, abantu bose muhura. Iyo ukuze imibanire yawe n'abantu ibitandukanye n'imibanire n'abantu y'abantu badakuze. Praise the Lord. Imana ishimwe. Pastor Philip, thank you for that beautiful foundation you laid. Mushumba Can you Philip just- waduhaye urufatiro rwiza, Imana Can you just igumugisha. advance? I will tell you when to stop. Kora slide ndakubwira aho uhagarukira. Yes. Okay. So those are the steps of training. Go ahead. Next. Komeza. Now, I showed you in Israel. Nababwiye muri Isirayeli. Israel understood this. Isirayeli yasobanukiwe bino bintu. Push your children to the highest level as early as possible. Sunika abana bawe ku rwego rwo hejuru rushoboka kandi ubikore hakiri kare. Report has shown Ubushakashatsi bwagaragaje that ko Israel Isirayeli has the highest percentage of mature adults in the world. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Isirayeli ari cyo gihugu gifite abaturage bakuze cyane mu mitekerereze yabo. What does that mean? Bisobanuye iki? People not only are mature in character, Abantu bakuze mu but people myifatire, who have discovered purpose, abantu basobanukiwe intego the y'ubuzima people who bwabo, have the dominion mentality to engage in life. abantu bafite umwuka wo gutegeka mu buzima. How do they do that? Babigenza bate? When you are at the age of 16 Iyo ufite imyaka 16 umwana w'umuyahudi in a Jewish community, aho baba batuye nk'abayahudi, you must be able to defend yourself. ku myaka 16 umwana w'umuyahudi aba afite ubushobozi bwo guhagarara mu bantu akisobanura. I think I'm almost up now, right? Igiye Who is my kiraturangije. timer? Dusigaranye iminota ingahe pastor? How much time do I have? Mfite I umwanya think ungana it's ute? almost finished. Eh? 5 minutes? Okay, you're timing me. Now you're 45. I'm at 45. Yes. All right. Father, thank you for increasing it by 5 minutes in Jesus' Mana name. ndagushima ko unyongereye iminota 5 mu izina rya Yesu. You know, I talked about the power of miracle, right? Nababwiye imbaraga z'ibitangaza nizo nshaka kubona hano. Israel, Isirayeli not only one, they do homeschooling.
Icyambere muri Isirayeli abana babigishiriza mu They rugo. train their children. Biyigishiriza In the abana home. babo mu rugo. They don't give it, send it to anybody. Ntago bajya babohereza mu ishuri kwigishwa n'undi muntu. And then when they grow, even the school they have is within the community. Niyo bakuze ishuri bafite So ribari their mu children mudugudu. grow in front of their eyes. Abana babo bakura babareba babitegereza. And then when they are 17, they are sent to, all of them went to military school. Iyo umwana afite imyaka 17 bamwohereza mu What do gisirikare. you think the military school does to them? Uribaza ko igisirikare kibigisha iki? Not only does it discipline them, Ntabwo not igisirikare only does it mature them, it gives them a dominion mentality. mu gisirikare babigisha discipline, bakabakuza, bakabigisha gutegeka isi. A young boy in Israel can be given a territory in the nation of Israel, and he's told, defend this territory. You will be the one to defend it. Muri Isirayeli umwana w'imyaka 17 mu gisirikare bamuha agace k'ubutaka bakamubwira ngo aha uharindisha ubuzima bwawe. And you have authority to call the commander of the Air Force, the land, whatever you tell them to do. What are they teaching them? Sense of ownership at a very young age. Bakabwira umwana bati aho hantu tukurindishije nk'umusirikare uharinde, niyo haza umuyobozi umeze gute umuha amabwiriza ajyanye n'ubwo butaka tuguhaye. Baba batoza umwana kwita ku kintu cye akakigira icye, bakabimwigisha agifite imyaka 17. By the time they are 20, ajya kugera imyaka 20 they are fully mature ari umuntu adults. mukuru mu mutwe. And that's when they now go to university. Akabona kujya muri kaminuza amaze gukura mu mutwe. So when you teach them at the university level, Iyo rero wigisha umwisirayeli muri you are kaminuza teaching adults. uba wigisha umuntu They mukuru, will question you as a professor. akubaza ibibazo ukagira ngo ni mwarimu. And even when they finish, they still remain as army reserve. Kandi niyo bavuye mu gisirikare bakomeza kuba abo muri reserve, baba bakibarwa mu gisirikare cyicaye gishobora kujya ku rugamba igihe icyo ari cyo cyose. Singapore adopted that model. Singapore nayo yabigenje ityo. South Korea adopted that model. Korea y'Amajyepfo nayo yarabikoze. And in Africa, Ariko muri you Afrika still find young people, iyo witegereje usanga 30 urubyiruko years old, ku myaka 13 still behaving like children. bameze nk'impinja. How can you build a viable nation? None se wakubaka igihugu ute ufite abana b'ingimbi batekereza nk'impinja? If you want to build a serious nation, Niba ushaka kubaka igihugu cyubakitse neza gishyitse, you start with disciplined people. utangira kugitoza discipline, utoza If you don't discipline have abantu. disciplined people, Iyo utahaye abantu discipline, there will never be a disciplined nation. icyo gihugu nta discipline kizagira. And a disciplined people Kuko abantu bafite discipline, starts with a disciplined man. abantu bafite discipline bahera ku mugabo ufite discipline. God bless you. Imana ibaho umugisha. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA